Ini bumbu mercon guys. Inilah punya tetelan sapi yang sudah direbus guys. Masak tetelan mercon guys. Kita aduk. Wow guys, merah merona ini. Wow, mantap guys. Tetelan mercon pedas. Ilah guys, tah. Mantap. Aduh, suara keserak guys, tah. Edel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan yang Ira di sini guys. Aduh, suara aku serak guys, suara Ira serak guys. Guys, Ira punya tetelan sapi mercon, bumbu cabe, bumbu mercon pedas, pokoknya namanya ada 8 petenya, hiji 2 tilu, ada tilu papan, dan ini nasinya ada 3 centong lebih, sedikit aja ya nasinya, nggak banyak-banyak. Ini pulen banget nasinya guys. Edel guys. Bismillahirrahmanirrahim. Woy, jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di subscribe edel guys. Ini adalah tetelan oseng, tetelan mercon. Bismillahirrahmanirrahim. Barikan lebih merojak tanah makin ada banar. Coba bismillahirrahmanirrahim. Betul guys. Lihat guys. Tadi putihnya nggak pakai sambal lagi, ini udah bumbu mercon ada. Bismillah. Edel putihnya gede weh, melotot lah guys, mantap. Bismillah. Gede banget guys, dihabak. Wow. Wow, habis guys. Yang ini mah agak jelek. Apa kue? Ini apa nih?
Hmm. Hmm. Nih, rasanya menghiji, pedes tapi ada guys, ini panjang guys, tuh. Udah. Hmm. Pedes. Hmm. Oh. Hmm. Wow. Hmm. Wow guys. Hmm. Pedas. Guys, pedas kerasa banget nih ke perut, panas. Udah habis.
manis. Hmm. Wih, pedes weh. Guys, perutnya udah kerasa panas. Ada guys. Wow. Ada guys, petenya gede-gede. Lemak, wah, aduh. Guys, lemak-lemaknya udah merengkel, non ya, ngaranya udah kedinginan gitu. Pedas guys, nggak kuat cabenya. Udah.
Ancolok. Guys, nambah tuh guys, nambah sacentong. Oke woi, udah mau lanjut makan. Teman-teman pokoknya jangan lupa di subscribe. Aduh suaranya serak. Sampai di sini dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minum dulu. Bismillah. Ini mau lanjut makan guys. Mukbang heula can sabeuh. Bismillah.